abaturage b'ecyaro cya Gwenyonyozi omutawuni kanse ya Nyakera omudistrict ya Ntungamo erizo babasibirane bacise vitamino bwanyuma yaba mwabebembezi bo mucanga cyabo okubahingaho boro no bushaza ubwo bari kuteme bihingwa byabe birimo mwani n'entoki ubwo bari kwenda kutahentebekanisa zo koro ruguto kurabo mu myanya yabo kandi batabagambire. Okurugira abaturage nibagira nyomwe bazebero bishato kwezo kwa munana barebire bamwabebembeze batawuni kanso yabo bija nabandi bantu bacyo bakatandika kutemagura entoki no mwani hatino ubeburizeho. Abaturage aba nibaragangire koma bari kwesharingana bagira ngo entoki no mwane bitemigwe nibyo bibire nibisa hamakagabo nangwa no kushomesa abana babo. Abantu batamwe nguto itonka batuze ba Rwenyonyozi babire bine chairman RC1 bine speaker witu wa Nyakera Town Council obwar kweta bashija hazobwe umutuze witu wa Seru bebine plana obebine wa Nyakera konkito nkabataka tibire staru kumanye kugendo misho niwo kanwa kagamba awanje na hife kine muntu ongambire kwine kintu project yikwenda kora byo mu poroti yawe umurutoke rwawe bashija tukumanya kanshara ahabwace natworere twamuho burutu mukunzire cyamanu witumura cyabwace atatwesire akatuta musanka bataka deni to tukekunganya kagira ngo urbuto no turwenda kunkareka turabyaha kunkananye sigasa hakanya ko kubera nyowe mpira manija nashanga ikibasha cyona kurgamugora kutagundi de kurgamugora kutagundi bakozere futu 20 orwo n'urbutoki mare bakunje kimuga bagiro mu rutoke baraze myane yona batema yona ndekituri cyo mwana wanje benda kumurimbura kumunaga hego nge n'ubu government buti yambe bitibyanduza kututambira turije ki story mugubakije barambura starho kandi ndo kuza kutema tebe starho kuza kugira anti mpore mtumba negwa nshoberwa punamba bebene mhoro bano batera ho cyumwe umtumba guguruka gwari ngenu umundeba ndeshikoni yoni nza kutora ngiye faka zinyine mushije. Omwanya nigwo gumwe harimo ne kanise imwe bari kwenda kushenyura kandi omuryeki tine nangwa n'umwe mu baturage uri kumanya ikitekateko cyo ruguto rucarugire abantu kabatanu bakazo mu cyaro cy'itu cya Rwenyonyozi bakacingaho oburo n'umugusha ahabwo kuba batemere myani batementoke kandi kindangarize kimwe no kugira ngo bizire uruguto rwa retwaha ngo ndwenda kuraba hagati ye kanisa ngwe kanisa tugiyeho inguta atekaza hoga ko icyo kintangarize munonga. Abaturage bamwe nibagira ngo yiro kuteme misiri yabo batabagambire urugutoru tigwine mugasho abana baza kurya ki burungi bwansi tubire tugine nejo ebene turima nikora kugira ngo ni inguto zeturire munonga kandi n'ikindi enguteze tini kizikutuyamba rwagati y'uruguto akwate uni kanso tinkureba ne ije rukwendito kandi tukugenda abwo nkindi batugema kifuba kuteme bitoki byitu nemyani yitu tukabona abona hatishita uni kanso yo egeshazire mu kugira ngo eteme ho ruguto nkaba nayombekireho hariho tawuni kanso rero nikwe kweza bakajya ngo bije banshenye ikiyungu cyanjye baragiho uruguto rwa tawuni kanso umwani mbe ni hamu umwani ndyaroni shomesa abana mwe ntati government nimwe ngo muntu akoreke omuryeki abatakani batakira abakuru mu government abe byo kwerinda n'abebembezi ba district ya Ntungamo okubahwera bakatereze shongezi hatakabireho kabi abantu ba government abo kusingaho tero muranga RDC aho rojo tutase ahabwo kuba abantu ba Rwenyonyozi babarumuntu baza kukora ibikorobero bibi kuza kutahira bebembezi kuza kosya amajugabo kandi ikindi kugamba na hati abasecurite abembezi basecurite mwine kwero mwanyogu ahabwo ko abantu bona babire involved mu kikorweki abamwe n'abarwenyonyozi abantu tubarwenyonyozi konka batuze bamuntu ba planning za kosyenju zabo obu baragwe huna no kumutema so abebembezi abasecurite RDC DPC diso mwije mutwirukangire abo kuba mwamutirukangire speed numuza kurira ngo abantu bitana Rwenyonyozi twageza kuronda tawunikira ka watawunikanse ya Nyakera okushobora hashongezi konka twamushango mu rukiko tiyabasa kugambaho nitwe
aho twarugera mu mwanya ogu twasiga abaturage bari kuza kutabaza ha kitebe cya polisi ya Ntungamo kandi twagezaho kwikiriraho na Rebo Jim Muhwezi ori district council ahabwa Nyakera town council yagira biyagamba ashongezi kandi yajumirire nkora yo kukoza sitaka ry'abantu batabagambire munyowe tine kimbire ni manyohireze sumeze babire mbandera bakungambira ngo nurenda kurutaho konkanyo wabangambire unkabajya ngo basitamena n'abataka bikirizane nabo kandi baboreke imihanda he kwenda kuraba kutari kujema abantu umuntu kubara rwange washanga percent mbangu ruguto batakurwenda urureka kubanche manisa ngo baraguturira bagasere so nani njyango mutusasere ubundi kucyakubye cyo kibireho kandi nabwe ubundi takashika tukongera ukashanga twagire binde bitwashisha ariko rwakana tubugane tworo rukiko twena nabataka na government rero turebe abantu abo ubundi nabo nkagumiza mu kubona imihanda urutokere wanje uri mukureba urungo rubeno hera abana banje umusini namba abana bashatu kandi na primary abana bana numurebe bitoke byone bimukubire nimba ni nyama kasete ka school fees byona babitemere umwana bagutema mbene nyonyi no busasa bahangu nintega teka nko kuzafutema ikibanza cyo muntu obanzo sitamara oganira nawe kandi ezo sete z'imfura ngo bahereza abantu bana bateme amataka gabo bakikirizingana ezo sete zigire nkai ngiye nyoti nyine gagamba mundeke kubefuzo kagaraka bakarye byawe bakagaruka nango kunogera ngwanye sire yambuza yagira ati giriyeti ntwendo ruguta kwawe aho kibire ntikora by'abantu abo kwambiye ntari nyenka konka kumbona bonesa ona nkabona bona buriya no kusenaga majingo nango tasasa bwe zifuzi nyuwombwe no mu nyambe bantu mwe ba RDC bantu mwe mu nyambe ahabwo kubati nyine bweko neje yanjye nimugireba mu nyambe ukaba kuyamba ifakazi mu nyambe Umuryechi twagumiza mu kwikirira office ya RDC ahabwa Ntungamo aho twashanga abahwezi ba RDC konkabo tine kibashobora hashongeza hari kamera ngo ahabwo kuba tine kibaba bamanyira hashongezi ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television umwana go turi kuya mu school fees mbire nango nitakeri narsingene no mubanka so ndenche mu bitoke ni hamwe n'umwani nagunguguza ushashura banka mbwe ntatindi kumanya ukunda ashashura